Hello friends, ubu tugiye kurebera hamwe uko wahindura Airtel Horizon to Imagine ikaba nka iPhone, soneri, wallpaper n'ibindi byose. Muri iyi video ndabikwereka byose intambwe ku yindi uko wayihindura. Wibuke gukora subscribe. Teacher David Tech, let's go. Yego, twahageze. Ahangaha ni hahandi tugiye kurebera hamwe uko twahindura Horizon to Imagine ikaba nka iPhone neza neza. Wowe ikintu usabwa nkuko twabibonye muri ya introduction ya video, urasabwa gukurikira akantu ku kandi intambwe ku yindi neza neza. Murabona ko iyi ngiyi ni Horizon to Imagine. So tugiye kuyidekora neza, uraza kuryoherwa kandi ndabizi neza. Tutavuze byinshi rero, muri introduction byose twabibonye. Let's go. So ikintu uri buze gukora ni ikihe rero? Uraza gukenera application yitwa Google Play Store. Iyi ngiyi ya Horizon to Imagine. Murabona ko iyi ngiyi ni Horizon to Imagine. Uraza gufungura Google Play Store. Numara kuyifungura, nta kindi kintu uri buze gukora. Uraza hano muri search engine. Murabizi neza mwese ko batuzaniye search engine muri Google Play Store. So nta kindi kintu uri buze gukora, uraza guhitinga ahangaha handitse search. Numara kuhakirika, urahituza hano hejuru. Numara kuhaza, barahita bakuzanira keyboard. So noneho ikintu uri buze gukora hano, urahita wandikamo ijambo iPhone launcher like this. Kucya ngiye kubikwereka. iPhone launcher. I think ko bayituzaniye. So bayituzaniye, dore ngiyi ahangaha niyo tugiye gukirikaho. Mbibutse ko iyi video n'ubu utari kuyireba neza, urasabwa gucurika telefone nibwo uri buze kureba ino video. Wowe watangiranye natwe ukava muri introduction ukageza ahangaha, ugiye guhindura Horizon to Imagine yawe nka iPhone. Nugira ikibazo cy'ahantu wakura ziriya soneri za iPhone, uze kunyandikira muri comment. Muri description nashyizemo link zaho wakura izi application zose. So let's go. Urahita ukirika hano kuri iPhone launcher. So noneho ikintu uri buze gukora, urahita uza ukirike hano hantu handitse Launcher OS. Urebe ino logo neza. Please, tujye turagendana dukore ibintu twabonye muri video. Nukuvuga ngo buriya hari umuntu uri buze kuza akore kuri izi ngizi, akore kuri iyi ngiyi. Kandi ngewe namweretse iyi ngiyi. Iyi ngiyi niyo namweretse, niyo nerekanye. Ugasanga undi muntu akoze ku yindi, arangiza akaza agatangira avuga ngo byanze. Ntabwo biba byanze, ahubwo wowe biterwa n'ukuntu wagize ute, n'ukuntu warebye video wihuta gute. Wagiye gakeya ko video ari wowe nayikoreye. So noneho ikintu uri buze gukora, let's go. Reka duhitinge twirukanga. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byose. Urahituza urebe application ifite nk'iyi logo, turangiza tuyikirikeho. Tumara kuyikirikaho, so murabona ko ngewe iri downloaded. So inari installed. So murabona ko ni iyi ngiyi ndi kubabwira neza. Murabona ko ngewe iri installed. So ngewe buriya nahita ngora hano kuri open, ariko wowe urahita ukora kuri install. Hano handitse uninstall. Ntakoze nabanyikuye muri telefone, ariko wowe urahita ukora hano kuri install. So noneho ngewe kubera ko iri muri telefone, ndahita nkora hano hantu handitse open. But ntabwo ndayifungurira ahangaha. Ntabwo nshaka kuyifungurira ahangaha, ahubwo ndasubira inyuma kuko nyifite muri application zanjye. Ndaza gusubira inyuma. Wowe uraza kubikora neza, uraza kuyidownloadinga witonze. Nanze kubereka ndi kuyidownloadinga kugira ngo video itaza kugira iminota myinshi. Let's go. Turahita tubakinga noneho.
gutya iri muri telefone kubera ko banyeretse open. So noneho reka tuyishake muri telefone, yanditseho launcher OS. Dore ngiyi application, ni iyi ngiyi rwose application, dore ni iyi ngiyi. So noneho twagiye, urahita uyikirikaho. Numara kuyikirikaho ishobora kuba irimo ama ads, bari kutubwira ngo this action may contain ads, so you have to be patient. Uraza kwihangana, to ads ntabwo karenza amasegonda 5, uraza kwihangana. So tugiye gutegereza, turategereza gatoya. Reba neza ko wakoze subscribe kugira ngo ibiganiro by'ubwenge kuri technology bitazajya bigira ute biragucika. So kano naka ads ntacyo gatwaye, turaza kukareba. Noneho akangaka rero karoroshye, urahituza ugakupire hano hari agakubo, tugakupira hariya. Nurangiza ukomeze, hano barakubaza ururimi, urahita uhitamo English. Numara guhitamo English ukore hano hantu handitse continue. So iyi video yirebe witonze kuko ni wowe nayikoreye. Nuyireba ukava I didn't select language, ntabwo nigeze mpita mu rurimi. Ahangaha kuri English ndahakirika, urabona ko hahise haza gaterebye. Noneho ndahita nkirika aha hantu handitse continue. Ahangaha iyi video yirebe neza kuko ni wowe nayikoreye. So uraza gutegereza gatoya, ntabwo biri buze gutinda, turihangana dutegereze gatoya. Yego, noneho ikintu uri buze gukora ahangaha tugeze, urahituza hano hantu handitse next. Next. Numara kuhakirika urahita wongeruze hano hantu handitse ngo iki, hano hantu handitse next. Ongera uhakirike, wongere n'ubundi hano kuri next. Ahangaha hano kuri next. Nurangiza wongere uhakirike. Noneho ikintu uri buze gukora, wowe warebye video kuva itangiye kugeza ahangaha, ubu twageze muri iPhone. A reason to imagine yacu ugiye kuba iPhone. Niba ushaka na soneri utwandikire muri comment, tukurangira ahantu wayikura nayo tuyikurangire. So mbibutse ko aho wakura izo application zose zo guhindura a reason to imagine yawe nka iPhone, zose ziri muri description ya video, ujyemo uraza kuzibona. So wowe icyo usabwa, don't forget to subscribe. So noneho urahituza hano handitse get started. Tegereze gatoya, uraza gutegereza gatoya. Byose uri buze gukenera cyangwa uri buze kwibaza biri muri description ya video. Ahangaha noneho ikintu uri buze gucuzinga sasa, hano tugiye gucuzinga ibara cyangwa wallpaper igomba kugaragara muri home screen yacu cyangwa si lock screen. So ngiye nkunda kano kabara, wowe ushobora guhitamo iri cyangwa ugahitamo iri ngiri. So biterwa n'icyo wifuje. Ngewe iryo nkunda ni iri ngiri, ndahita ngirute ndihitamo. Nimara kurihitamo ndahita nza hano hantu handitse continue. Ahangaha ndakeka mwese muri kuhareba continue. Turangiza dukomeze. Mbibutse ko iyi ni a reason to imagine, sinzi niba mwabibonye neza. This is a reason to imagine. Noneho urahituza, hari abantu bagiye kubona ibaye iPhone ngo ndabatuburiye ngo ntabwo yari a reason to imagine, ni a reason to imagine. So noneho urahituza hano ahangaha urebe aka ads kugira ngo ijye muri telefone yawe ya a reason to imagine. Uhakirike, utegereze, urebe aka ads gato. Nako kwamamaza ntacyo gatwaye. Kangaka nako kwamamaza ntacyo gatwaye. Noneho ikintu uri buze gukora, urahituza ukirike ahangaha. Numara kuhakirika ahangaha, uze ukirike ahangaha. So ahangaha wowe warebye iyi video kugeza kuri uyu munota, nizere ko utsindiye iPhone ya original. Ahangaha I think wahabonye. Ahangaha niho tugiye gukirika.
niturangiza tuhakirike, nurangiza ukirike hano hantu hari agakubo. A reason to imagine tayari bonye ibaye iPhone. Aha, noneho utegereze gatoya. Wait a moment. Tugiye kureba iby'Imana igiye gukorera aha hantu. Bari kutubwira ngo hello. Ubu tugiye kureba noneho iPhone. Ikintu dutegereje, ndabizi abenshi ntabwo mukizi. Dutegereje ijambo bari buze kutubwira ahangaha. Hano hari ijambo rigiye kuhaza. Niryo turahita dukirikaho. Aha, yes. Bari kutubwira ngo tap on screen to start explore OS launcher. Aha, urahituza ukirike ahangaha. Mbibutse ko sinzi niba mwabonye ko ari a reason to imagine. Sinzi niba mwabibonye neza, but it is a reason to imagine. Urahita uhakirika ahangaha, urahita uhakirika. Aha, tayari. Noneho ahangaha tugiye gusetinga akantu ku kandi. Murabona ko ibintu byahise bihinduka, ko byari bimeze muri screen siko bimeze. So urahituza yego byizanyemo. Thank you so much. Hano byizanye. Noneho murabona ko ubu ngubu a reason to imagine yacu ibaye iPhone neza. Murabizi ko izi karakteri zose ari za iPhone, this one and this one. This is for a iPhone. Aha, murabona ko noneho a reason to imagine yacu ibaye iPhone. Dore ya App Store, hatagira abo bihita bicanga ngo mbe Play Store igiye he. Dore ngiyi Play Store ihitiba App Store, then ugakomeza. Noneho reka duscrolling tugira dutya. Murabona ko a reason to imagine yacu yabaye iPhone neza. Uwo bishimishije akore subscribe, agasharing no ku nshuti ze. So murabona ko igiye muri form ya iPhone. Murabona utu twose it is for a iPhone, only a iPhone. So ushaka link y'iyi video wayisanga muri description. Link y'iyi application wayisanga muri description. Harimo link eshatu, wahitamo iyo ushaka na ringtone nayo wayidusaba ya iPhone twayiguhereza. So murabona ko phone yacu ya a reason to imagine ibaye iPhone finally. So wowe wabanye natwe kuva iyi video itangiye, kuhera muri introduction kugeza ahangaha, utsindiye a reason to imagine ya iPhone original. Thanks for watching. This is the end of the video. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo utwandikire muri comment. Byose turabikora. Hari nicyo wifuza ko twakuganizaho nacyo twakikuganizaho. Teacher David Tech. Ntiwibagirwe gukora subscribe, share, like, comment. Mwakoze kubana natwe.